Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem niye kılat ele uyda dep soralganda, uyda bardıq işte özele kılçı deyip. Ne deyip? Uyda bardıq işte özü kılat ele. Namaz gelgende iş taştayt ele deyip oldu. Biz bardıq işte özü kılat ele. Biz jerden beret ele deyip. Jerden beret ele. Şaşınca videolarga da biz mümkünçülük bolsa jerden bereyli. Peygamberimiz sünneti katары. Siz bilemem, siz hem delovoysiz hem to'ra. Siz anda mындай ancha-muncha только boshqarasiz, sizga только buyruq. Siz mындай. Peygamberimiz sünneti katары. Ya, idish oyoq juvishib qo'yingiz. Ya, kir juvib qo'yingiz. To'shak solib qo'yingiz, tamoq pishirishib qo'yingiz. Kiyimlarni tigib qo'yingiz, uylarni shipirib qo'yingiz. Yo taqsa. Şular kılıç koyuyoruz be. Sünnetin soğunu alas. Sünnetin soğunu alas. Bir da bekem olur. Bırak karanızlar ey hurmatlı erkekler. Eğer de bunu kılınız gelmese, kılvayla koyun. Eğer de ayallar kılып atsaç, rahmat aytın anda hatya. Sizin moynunuzdaki iş bolçu şulçu. Sizin moynunuzdaki iş bolçuşlar. Bırak oşunu siz kılvayla ayalınız kılıp atsa hatya bu oşogo malades dep koyun rahmat depçi. Ata kal жооп emez. İnşallah uy bilen bekem barmayın. Elhamdülillah inşallah. Bir baş koştunuz bu? Oldu. Xudoga şükür inşallah sizin jarыңыз, sizin urpağınız ulantat. Sizin balаңызды төрөп берип атат. Ya. Баланын тәрбияты чоңою, кийизи тияк-бияк атанын мойнунда. Түздөн түз. Түздөн түз. Бирок эгерде алар кийгизип, алар кийим кечесин жууп, алар тарбия берип, алар карап, алар курсагын тойгузуп атса, Аллаху акбар. Аллаху акбар. Кандай деген ул, бардык ишиңизди ошо кылып атат. Мына ислам дининин чакыруусу туугандар. Келиңиздер туган. О, жахилияттагы ойлорду, мына батыштын чакыруусун алар жиштирип коюңуз дагы. Пайгамбарыбыздын чакыруусуна лаббайк дейли. Кандай дедиңиздер? Пайгамбарыбыздын чакыруусуна лаббайк дейли. Bir gün жашасак дагы бактылуубуз, 1000 gün жашасак дагы бактылуубуз. Пайгамбарыбызды сүйүп жашайлы, сүннөтүн аткарып жашайлы. Аракет кылалы иншалла.